To
tātou tāpua I le tua.
Agora ele está pronto com o boi, pronto está com o boi, está transfeitado, é o guapo, mas tem o boi, para também ele foi uma leiva. O Paulo na Vailaau ele fina nalo de o pai ma apostolo a Jesus Cristo. A todos os sene no tato uso. E io trovo Lotu, ma non voglio mai tua lo dato chiama, ma io Gesù Cristo. E non vado tua, non vado a Elena o Gio e io. Vogliamo Gio e Uku, ma non vado a tua. Volevo chiudere attivare il segnale, a fare il Gio che fa l'inno cattolico Gesù Cristo. E fa a un'idea tua, volevo Vailaau in la tutta fatta, ma non ha, o Gesù Cristo lo cattolico. Agora o pai o Gio, o Zoe e a Tau e o Saba, que lo é, o Iate o Gio Missa. O vai ina é Cristo. Pena fasato in é Paulo morto. Pena baptizo in é o Gio que levou Paulo. E não nem vai pensar, não baptizo a tu e não nem igual. Agora eu não vai ao que ele baptizo. Aí eu vou por a de tal de ele é o repouso e nem fazer a maila, deixar todo o Cristo. Mas foi com esse comentário, como ele Kama ni mai na ngano le tu tatu kama romo na kioma. Mai bawa pia te ia lo sala bi ina nei te yo o ni fara bau ba a tene. Iba tu mandashi de digo le tu ka tu te se ai.
Ma go le hofa, o la io metto vola. Ma sa manto ape, ma sa lau di vaiato, ma vai io no te almo no peiva. O manto finga, ma manto sai linga. Kai linga o le poto male te mai a masu whanau, kai linga o yo. O mo kua nyaino matu vola i nei o langa. Ai sa ka malu peo wa ao lopa mai puia o matu pako, ma lo matu pali. Ka o koi mo moi, lau kare sia mo matu tangata i le fō mo vai. Lea mo pina kalo lopa oelo matu o tua i te sopangu i no mai o matu vola. Mai toi ko ai mai ai matu le manu ola. Maua e toi a kua matu sino, mau matu mako pau, mau matu ngana. O matu lo mono koi le manu si pou o e ko ina mai ia matu. O e kakai tia koi o matu koto, mau matu ngana, matu te upale no manu. Te sini na vinginga marpane tanga tangata ola. Ina o mauti noe le ono so matu koto, so matu wapatia. Ono walu patele mai ono matu tua moi matu. E o matu ulu pale mai ai. Ma sini le vinginga marpane tanga. Ma matu aleluia i o kuma. Ono lo lopa malopa maono. Matu patai ono lopa so mele le kuma. Meo le tino, meo le makofau, meo le nganga. Ua e pasa pua ma hoa i mai tai matou. Oua matou tāgo lima hoa i ai, ko nei lawa se nea ongi ai matou. Ua e pasoa mai ia matou. Ua e mai hoa i ai matou, le ana hoa matou te pāo ngā ina ai o matou makofau. Pāo ngā ina ai o matou loa. Pāo ngā ina ai o matou tāleni. Ma mātou ngā rua e ai sa i au whamamianga o e whasa kua mai. A tia e o mātou mola, a tia e o mātou aina, a tia e o taleriti. Mātou whakai o boa po iāma o whapenei. Mātou te o mai ai sa i pēr o mātou mola whare whakatua. O mātou mola whare ngāna. I lo mātou whāro no loko ai whita lai mai nā o tio ia i mātou e ala iau o ma. Mātou te tonu lama o leise lea rasi. E ongi ai o mātou wola ono lau whāsua o lo loko mo wanga le dei mai mo i mātou. Mātou whātai o no lau e kare sia o a bea mano kuanga. O lo mātou o mai whākasi ma ngāru mue mo mori mau. I lo mātou te tonunga, o lo mātou whakua tuanga ia o le kua, o le wā lofa mai, ma wai kua ina mai no lama pele o Jesu Keriso e pai matongi ola moi mātou. Wa bea iro na maliu malolo to so i pomani malo, e pai matau ranga o le tongi ola, o le tau ranga e whamangalo ai o mātou te mo mātou deanga. O wa pe ai o mātou kola i te leila rangi e ngen yola e māu mawina. A ola o umau na e paa, wa ia ina, ma ua e poa ina ina i mātou de ara noa o le pa māu ronga. Tu mau ia wai a te koe o le tima, o le pāna nō mai whanetanga e pau pau. Na mō te pātou ese ma pa māgalo i o ruma o no i mātou e pāna o sala. O te kare ia le tonu i o roma. O e toki no wāla au i mātou i te au mo whaipa mātou te ngāru e ai. O tele lawa i na le whamaoni ma whātumi tumu lima la mātou ngāi oi ma mātou nganui. O mātou mai la o io o no tele o whamamianga e poa i mai. O mātou wola
so ona whai, ma mātou wola whātara rei. E o lawa i ala noa e po ina mai ai mātou, ma o mātou teini, ma o mātou mawa. E lawa i na whāta mala i mātou o te ngata na e whaia. Ma wale ata mi ai la wa pio i o mātou wola, ma mātou wa mionga, ma mātou mana tunatunga. E o mātou watu do rumba te mai, pa mangalo mai mātou te totasi. A mangalo mātou ainga, a mangalo lau karisia. A mangalo i tino ese o lau karisia o mātou tauiri. E na ia mōri mawai mātou lo ropa malo wangarei. Ka wale ato toa lawa i mātou, mai e mātou se o lawa i mātou whanana. Mātou sa ilia i lawa pio, male ropa tu noa o elo mātou atua. E na mariwa Yesu Keriso e whai māla e whamangalo ai mātou te kotas. Whamangalo ai o mātou whainga. Whamangalo ai te nei e karisia. Mātou tālo na tui nātu. Ma mātou o rotu nei o uma. Mano mātou wola ngāni kue, ma le ola mōri māla. I so te i tu tino lo tino Keriso e topi ma wala wai mātou. Na e pāo ngā inga i o mātou wola. Ma wai pāsoa mai ai au whamanianga whare ngāna mo i mātou. Mātou tālo. Ia e whamania mai. Whamania o mātou āinga te kasi uma. Na wau toku lawa le āinga ia maona whamai moena. Maona lawa singa mōre mana. A o mātou tālo se e whamania mai o mātou āinga. O mātua mawhana. O au whamanianga ka ngata o e poi na mai o toki tu tono ai. Mātou tālo o mātou atua. Ia e te iawa iai mātou, ma mātou wola tau vivi e atia e o lātou wolanga mō oe malo na ngalo e lumana. Mātou tālo mō le nei nua ni sila o mātou noko ai. Mō vai kamaina o mātou wola. No sa ili e manuia o a inga ma whanau. Mo sa ili e po i no wanga o lawa karesia ma lau mōri mau lau kalene. Mātou tālo ia e whamanuia ina nei nu. Whamanuia o na whaina o whai. Whamanuia o na kanga wenga ngā nue. Whamanuia whalama tonga e te ese o ngā nue mo le nilo kende o tangata. Mātou tālo ia e whamanuia ngā wenga le kalene nei tono o ni sila nei. Ina ia au pere mōri mauro o lopa tiki noa e ala i au kāresia kerisiana. Ina ia whātu pusia pere nei tino, whamanianga o lo whākana. E ala ia Jesu Keristo de iman whaolo. Mātou mana kura mātou kui sa moa, ina ia e whamawia. Whamawia o na whaina malo, whamawia o na tangatanu. Whamawia o na lau i ele mo na sami mo na vai. Whamawia o na tau ma whainga o lo sa ili aile le teilo kele o te ngata. Whamawia o na tala le tei ma le alu o le ngā luenga e kāle sia kerisiano. E na i whātu kusia pēr te ngata uma e whāno longo i le speka lai mai. Ma lo pina kano mo ngātou. Mātou tui na atu le galo langi. Maona tōtu ngā, mātou whanonongo i tele o taua me te whaiwaya inga o atu nō wā pia o no whanonane whanakura. Ia mātou lāpua i atu i rāua pia o e lawai ki skūrea mea umana e whaia. Mātou tālo ia eile toa pile mū. Ia i hoi a wala e whai na pisoso ani aile te ngai ai o te ngaka ma whapita aungi o lātou o langa. Nātou mana tua e o tono ai nāsi i po a ina hoi o no wanga hoi o te ngaka mana tua. Mātou tālo ia i o whamalo longa. O e hoi o lo whātou to lie tono a ina
no mani ma pai o matu makuta whakasi no matu tapu ingo whaiteri. Matu talo ia lagu maluina o matu tonga i loro. Matu talo mo nai matu panga witi mo latu tukwa. Ma le sai ingo le poto ma le tamai a ni tā leni koi e te pao mai nai o lako o matu talo. Ia e pamamia ina i nātou. Te teimi mātou whanau longo e pēta Vailaau hio. Kola koi lau kala le tei moi mātou, mō mātou o langa. Mātou kāla ia mana le ato lau upu mō nei aso. Mātou whanau longo manmanino e pēta Vailaau hio. Mea i o kionga e whai masulu i o mātou vai. Kāo te marama lama i o mātou wau. O ia mātou kālo. Ani talo lilo ai ni lilo i lo tāna whanga. Pai lo mawa kuna ngalo ai ni o matu lotu. O au matu tāna mbāsau. Ala ia Yesu Kiristo le lima paolo le wao i matu tāna. Lo matu mai o tāna. Ia o suapa. O mai o maro. Ia o kuna ngalo i no rami e te i tāna. E foi mai assim maso de meio maso de aí estrada. E amagado de assim maso e maso sal. E maso foi no maso amagado nas e o aberto mai assim maso. O que maso e maso soma. E lá maso aí. O vai o as for marina e papa. Então, vamos subir uma pesquisa no sua vida.
mātou ola ua whaunga soloi lea ma ua mātou whaongaina mō lo mātou lelei. Au mātou toi ofu i nātu a mātou mea lo whatupe nei. E whai mā mātou tā ranga mō lau whe au mana ngā renga. Whapa ia mai la mātou whoa. Ai siri la wauna whapa ia ina e lau fio. Ia malia upolo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto I lau whawhonga lo mātou atua o lo mātou papa malena te tongi ola ina I mātou. Ameni. Noa se upo e teita ina I tātou I le nei tae au mai le tusi sa whaitau ina o le tusi a Paulo. Tusi moa a Paulo I le kalesia I Korinito I lona mta upu moa a le whai upu e se fulu o lo o iai upu nei. Le au soe o te ai o yatu ia te o tau I le suafa o lo tato o li o Yesu Keriso. Ina ia tasi la o tau upu umalava. Ina ne iai ni maa senga ia te o tau. Aia mau popo lava I le loto e tasi, male manatu e tasi. O le manatu au tu o le vai aso le nei, savalinga ia tasi. Savalinga ia tasi. O le tus faitau, o le taia o nei, lea sa tātou faitau wina. O le amatanga lea, o le whao ngā ina e le tusi faitau waso, o le tusi a Paulo I le kalesia I Korinito, mo leisi whawai aso, mai le so se ia o atu le whai unga o leisi whawai aso. Mo I lātou o lo whao ngā ina le, tusi faitau waso e, teita ina ai, tusi faitau o lea aso ma lea aso. Siaba no le leile mwhai ai o na whaasolo solo le faitau wina o le tusi o Korinito. I ona mata upu taitasi o lo whaasino mai. Ma ona whaamamafa o mata upu autu o lo anga ai le whamoe moenga o le tusi faitau waso. Tel tonu a muli ai le tangata faitau tusi pa ia. I le whangaso longa lea e umane le whawai aso. Ua uma o na faitau ina mta upu esfuma leono le tusi a Paulo le kalesia I Korinito. Ua matafoi o na maua ia mawhauwhaunga e ta iala ai le soi fua o le tangata faitau le tusi pa ia. O le whaonga ina o le whaupunga lea savalinga ia tasi e fo linga mai o le manatu au tū lea ua whatatia e le tusi faitau aso e aunga uma ngā iai le ngā solonga o le faitau wina o le tusi lea Paulo I le kalesia I Korinito. Ona o le manatu au tū au pito o ngā tonu lea o le whamoe moe mawalunga na lai o na tusi Paulo I le kalesia I Korinito. E kalesia I Korinito le kalesia na whatuina I Paulo. O nā lue se mai leo Paulo, ia mā ngai atu e whao aulana ngā luenga tā lai, wha missionary. Ai whalongo atu o lai ua vevesi mai le kalesia le I Korinito. Le lana mafua ai o na tusi Paulo I le kalesia I Korinito,
matau mawhai e wha malama nisi o mata upu o lae sa whete na iai ia le kalesia. Mai fōringa mai fōi na walu e se mai Paulo mai le kalesia i Korinito a ua atu fōi isi a wao ma isi tangata tālai ia ua whenumia iai le mawhauwhau o tangata o le kalesia i Korinito. Ona tupu ai lole o whewaiwaya inga ma whemisa inga i tu tonu o le au lotu ma le kalesia i Korinito. Ma le lana mafua ai ona tusi atu Paulo. Ma whao ngā ina i e Paulo ia upu ia wa vea ma upu o le matua i le tae au nei le au soe. O te ai o iatu ia te utou le suafalo tātou o li o Yesu Keriso ina ia tasi la utou upu malava. Ina ne iai ni māsenga ia te utou. A ia mau popo lava i le loto e tasi, ma le manatu e tasi. O le fesili e alia e mai. Ai sea tā ua le mta upu lea o le tasi, o le whealofani, o le ngalulue whaatasi, o le fesoa ai o tangata o le kalesia. Ai sea le tua i pel tangata i e whailona loto. Nā le me le tua i e loa lava le tangata i le mele lei, ma le mele anga. Ia ona whaitalia le o le tangata po le whea me tau ona whai. A whai ua misa le kalesia i Korinito. Tua i pe misa. A wā tonu e misa ato e le lei. A wā le po pese nu. Al fisili ai se a wala ai. Ona tusi fua Paulo i le kalesia i Korinito. Ma momoli i ai le wheau lea. O le whealofani, ma le whtausiai, ma le nofo le lei. Ina ia mawhai o na atangia i le kalesia se whamoe moe lumana. Ai se a wala ai o na whaalu fua le teimi o Paulo i e tusi e fua i le kalesia. Tolu nia o onga tā ua mo tātou. O lo au mai tonu o le. E le ngata o le tā upu le sa tātou whaita wina a le au te tele o le tusi o Paulo i le kalesia i Korinito. Mua, o le kalesia, o le tino o Keriso. Ma whauwhaunga maua lea o lo i le apostolo, o lo whaavae ai, lo na tusi atu i le kalesia lea. Lo a mata upo Paulo e pe on tātou whaita wina i whaupunga whapea, le kalesia le tua, o e ua whapa ia ina ia Keriso Yesu. Ua Vailaau ina e whaima tangata pa ia. A toa uma ma e whaima tangata pa ia. A toa uma ma e Vailaau atu le suafol tātou li o Yesu Keriso i mea uma. Olo lato wali a toa ma lo tātou. Upo a mata ia Paulo ina wa uma ona taua te Paulo e le kalesia o ia o Paulo. Ona whaalangi loa lea e Paulo ia le kalesia lea i le whaupunga lea. Le kalesia lea tua o e ua whapa ia ina ia Keriso Yesu. Ua Vailaau ina e whai matangata pa ia. Atoa uma ma e whai matangata pa ia. Atoa uma ma e Vailaau atu le suafol tātou li o Yesu Keriso i mea uma. Olo lato wali atoa ma lo tātou. Lo whangai. Paulo le whalupenga lea o lo ave i le kalesia i Korinito o tangata pa ia. O tangata ua whapa ia ina. E whamatala ai tangata whātua o lo i tonu o le kalesia i Korinito o lea ua lātou talia le tala le lei i le toe so i fua manu malo Yesu Keriso.
O talata o lātou talia le alofa tūnoa le atua ua whaali mai i le lalolangi anga sala e ala i le maliu o lona lava alo pele. O tangata ua avea Iesu Keriso mo lātou wali whaola ma ua taita ina mea lātou te whai o lātou mawhauwhaunga ma o lātou whātinonga i awa onga Iesu Keriso. Tangata tonu ia. Lea o lo wha lupe ina e le apostolo Paulo i le whaalupenga lea. O ua whapa ia ina ia Keriso Iesu. Tangata tonu alai. Le ave ia il tusi. Ma ave ia le apopo inga lea ina ia sava vali ia tasi. Ta ua ia o le whaupunga lea o lo whao ngai Paulo e whaalangi ai le kalesia i Korinito hoi mai o tangata ua whapa ia ina ia Keriso Iesu. E leo ni tangata whapea wala o na paia o na o ni o lato a mionga ua paia. Po ni tangata foi wala o na tau paia ina o na iaise vae ngolo lato tala whasoropito e mawhai o na whapea ai. A meo lato io tangata e maile a inga o le au paia. E leo au fia i le whamatala ina e Paulo o le whalupenga lea o tangata ua whapa ia ina ia Iesu Keriso. Le itu ai ngā whamatalanga na. A o loo a ngai uma lava le whamatalanga ina, whamatala ina e Paulo o le whalupenga lea o tangata pa ia po tangata ua whapa ia ina ia Iesu Keriso. I le vesota inga le atua ma le tangata anga sala. O le whapa ia ina ele atua o le tangata anga sala. O le awa noa ua tuina mai e le atua e toe a watu ai le tangata ua pau i to tono le sio manga o le pa ia whale atua. E nā lai ona tusi Paulo ma whai atu i le kalesia i Korinito ia ia teo tou le alofa tu noa. Male manuia mai le atua lo tātou tama ma le li o Iesu Keriso. O le alofa tu noa mai le atua le tama ma le ali o Iesu Keriso. O le whapa ia ina o i lato, o le pa ia ua te tala ina mai e le atua mo i lato. Tā ua i o le so tanga lea. So tanga i le vāo le tangata talitonu. Ma le tangata whātua tua. Ma le tangata ua vea Iesu Keriso maali ma whaola i a te ia na te iloa ai i a le wāwhea ngai lea. O le wāwhea ngai e le ngata i na whapa ia ina ai le tangata soifua. Ai o le wāwhea ngai fo i te tau na atangia ai le atua malona alofa tu noa e ala ia Iesu Keriso. I mea whai e le tangata ua whaalangi ina o le tangata ua whapa ia ina i a Keriso Iesu. Mai o le so tanga lea e mawhai ai ona avea ia Iesu Keriso e whai matino o le kalesia. Ao ongalona lua o lo au mai e Paulo. E le vai ina Keriso. E le fesilia Paulo o lo e le whai upa sifuma tolu whai mai po ua vai ina ea Keriso. O le fesili nā ia e ona o le fe vai ai ma le fe fuli tua ai o tangata o le kalesia i Korinito i le manatu o le apostolo Paulo e le fe alo fani le ta ua o le kalesia o tangata ua whapa ia ina. Ma le fete na i o itu tino o Keriso e le fe alo fani mea ia. O le whaalangi o le kalesia o tangata ua whapa ia ina. Ia Keriso Iesu, a lea e fete nai e tu tino umanei. Tela nā lai o nā lia e le fisili lea Paulo
po ua vai ina e keriso. Ina ua uma ona whamatala e paulo outou o le tino keriso na ia lea malfesili lea. Po ua vai ina e keriso. A whai outou o le tino keriso. Po ua vai ina e keriso. Whao ngā ina e paulo le. Tala whawhatusa leo le tino le tangata. O i tu tino uma o le tino le tangata pe i tu tino la popoa pe i tu tino la iti pe i tu tino e te lelo la tu whao ngā ina. Ma i tu tino e lei loa atu lo la tu whao ngā ina. O lo wha matala i e paulo. O i tu tino uma nei o le tino le tangata. E le mawhai o na ngā lue le i tu tino e tasi au noa ma le a fio le si i tu tino. E le mawhai foi o le ti ngā le i tu tino e tasi. Ai le mawhai o le ti ngā tua i ma le tino atoa. E lao lo wha matala i e paulo le mele tau o le tasi. Mana whao ngā ina i loa le whao punga le a o tou. O le tino ke riso o tou mai tu tino taitasi. E na o uma ona wha matala la e paulo le i tu ainga so tanga leo tangata o le kalesia. O na alia ai lo leo le fesili leo po wa vai ina e ke riso. E fesili ngi ai ia le mea o lo fetena i ai tangata o le kalesia ma le Lotu lea. Tino ke riso. O le tino no whaia i e le atua le whaalatanga mo tangata uma. O le tino keriso na osi ai e le atua le taulanga. O le tino keriso wa vea matongi ola o le langi atoa. Mai o winga uma ia le wa au mai e paulo i te tonu ina wana whao ngā ina le whao punga lea a o tou o le tino keriso o tou mai tu tino taito tasi. E le fete na ila le tino keriso. E leo se tino foi o ieiso na ila, poso na leanga. A o le tino wa ato toa o na le lei. Ua osi ai e le atua ne tau langa o le whaalatanga o lo na lo fatu noa. Lea na lai ona tusi le apostolo o Ioane a wawa whaapea lava o na alofa mai o le atua i le lorangi. O ia au mai ai lona atali e toa tasi na ia le whanos tasi e whatutua i a te ia. A ia maua e ia le ola e whawavau. E ia taime e se manatu. E i voi taime e whete na iai ma whauwhaunga o tangata. Ai le ta tau o na avea le ese o manatu. Ma le ese o ma whauwhaunga. Ma me tupu aini ma senga. E le whaupunga volea tātou o tangata Samoa o le tō whasa ili ma le whautau whetu nai. O le whaupunga au mai ai le awa noa o le avatu au mai manatu. Ina ia sa ili ai se mele lei, ma ia sa ili ai se a ngai luma o se whamoe moe, po se whamoe moe se a inga, po se whamoe moe o se urunga li, po se whamoe moe o se whalapu tonga, po se whamoe moe o se kalesia, po se whainga malo. A whaawa noa le, tō whasa ili ma le whaututanga whitu nai. E a ngai la i luma le whamoe moe, ma ua tupu le tino ma malosi. Ai a whai le se senga o manatu malangona, o me toso ai lava le pito i o le tangata ia se ia o lava i na masai le whamoe moe le tau sai. O na tupu lo leo whale tonu te tele. E ona tupu mai. Le mtua mau e se atu, o na lia ele i tu ai ngā white na inga lea i tono lo tātou atu no mal malo Samoa.
ese o manatu malangona o tangata lautele i le mea manatu tangata lautele a ngai ai le wha moe moe. A wā vea ma o ngā tutonu o le white nai ma whemisai se iao lava i na tau au o māsaele. Māsaele to file mua le tunu. Ma o le tu inga se sele na. Leo lo ta tia i le kale sia le i koronito. Nā lai ona mafua. Ona tusi atu Paulo i le kale sia lea. Whao ngaina i Paulo le. Tala whawhatuso le tino le tangata. E whamatala i le tā ua le avea le tangata umai te tono le Lotu ma le kale sia. Oni itu tino e whaalo alo ai leisi tu tino, i leisi tu tino. Ina ia fausia le tino o keriso. Mo se vi inga o le atua e le mo le tangata. A ongalon tolu o lo au mai e le tuswhaitau le anta tu whaitauina o le kale sia. O le sio manga o le whialo loai. Ma le whialo lofa ai. O le kale sia o le sio manga o le whialo loai ma le whialo lofa ai. Tasi o ngā Paulo lo a veri tusi lea, lana tusi lea i le kalesia i koronito lo na tusia ai le mata upo i sifulma le tolu. Le wha matala ino le mea tau o le alofa i le wafea ngai ai o tangata. O lo ona tusia ai ia le wha matalanga o le alofa, ma le wha winga ino le alofa i le wafea ngai ai o tangata. E mai Paulo e ono sa i le alofa. E anga malu. E le losi le alofa. E le mita le alofa. E le whawhewhete ina. E le a mio matanga. E le sa ilia e ia ana lava mea. E le whaita ngō fie. E le whaitau leanga. Ua tu ina mai nisi. E le fia i le abio leanga. Ai fia i le whamaoni. O le alofa. E la vātia mea uma. Nei se mea ngata mai ai lona whātua tua ma lona whamoe moe. Ma lona ono sai. Upo ia Paulo e whamatala ai le mea tau o le alofa i le vāwhea ngai o tangata. O le vāwhea ngai e tau ona mana mi ai le ono sai ma le whapalipale o le tasi le isi. O le vāwhea ngai e le whaifili ai le isi. Ngafea ngai e le matau leanga ai leisi. Ai whaali ai le alofa ma le whamaoni o le tangata ma le whamoe mo mea sili ma mea le lei e fōa i mai e le atua mo lana e kalesia. Upo iantu sia e Paulo e whamatala ai le mea tau o le alofa. O le nganga e tasi o le apostolo ina ia a vea le whialo lofa ai lea. Ma le whaalo alo ai o tangata. E mawhai ai ona fausia ia le tino keriso. Po le ala wale se senga o lato wata mai. A le afoile se senga o lato mea lofa o iai. Le afoile se senga o tā leni o iai lato. A eo ina ngalu lue fatasi ma fesoa ai. E mauti noa lava. E manuia le tino keriso le neila langi. Nena tusi atu ai Paulo i le kale sia i koronito ma whai atu e mata lasi mea alofa. A e tasi lava le nganga pa ia. E mata lasi fo i whaiva, a e tasi lava le ali. E mata lasi fo i mea mamana, a e tasi lava le atua. O le na te matuanga lue mea uma, i tangata uma. Ua fōa ina ta i tasi i tangata le whaalinga o le nganga e au ngai. O upu iolo whamatala i e Paulo le ese ma le mātango fia o mea lofa ua fōai mai e le atua i tangata taito tasi ma le whaaonga ina i tangata taito tasi
o latou me alofa mo le lelei o le kalesia ma le viiga o le atua. E fai e Paulo le whaaupunga lea. Fo ina tei tasi i tangata le whaalinga o lea nganga e au ngā ai. Whaalinga o lea nganga e au ngā ai. A wao leo ua whaatufisia i tātou i mea lofa o lea nganga. Whaatufisia i tātou i mea ufoa i mai e lea tua. Whaatufisia i tātou i ta mau a inga mai le li. A wao mai fo i le tua lo na nganga mo i tātou. Whao ngā ina ai o tātou wola. Whao ngā ina ai mea lofa o lo i ate oi. Ina ia maua le tasi. Ma ia maua fo i le mātanga o fie o le kalesia. Mai le upo Paulo na ave le kalesia i kalatia wā o outou umalava. Na pāpatiso ina outou i a keriso. O outou o ofu i a keriso. E le o iai se iutaia po se eleni. E le o iai se polonga po se saoloto. E le o iai se tane po se fafine. A wā ua tasi lava outou i a keriso Yesu. O ngā tonu ngā le mū lava lea o le savalinga. O leo lo tau mwhai Paulo. Ile kalesia i Korinito i nei sāwa valia i a maua lo lātou tasi. Ma le whālo whani. Ma vea i lātou o se kalesia e vi i ai le tua. Lea usoe. O te ai o iatu i ate o tau le suafolu tātou li o Yesu Keriso. Ina ia tasi lātou la o tau upu malava. Ina ne i aini mā seinga i ate o tau. Aia mā popo lava i le loto e tasi. Ma le manatu e tasi. Te o tātou te tālo. O ai lavana e whaia le lalo langi no walofa tū noa. O e foina e whaia le whao le tanga i lo lava alo pele to tasi. E na ia tasi le lalo langi oma i le whātua tua i a te oe malo walofa tū noa. Nea whaua e whamanatu mai ai mātou o lau e kale sia le tā ua lo mātou ngālu lue whelangolango mat. Malo mātou ngālu lue wheavatai. Malo mātou ngālu lue whealo lofai. Ina ia a vealo mātou wola tau tua ia tangia ai le tino o e keriso i le neilo langi. Ia e whaloto te tele mai mātou. Ina ia o mātou loa na ola whealo whani whealo lo vai. Ma ia whaalia oelo mātou tua i o mātou wola ngāru lui. Wa mātou te tālo e ala i lo suafa Yesu. Amene. Se tātou te whai wai ma vai atu ai fōi ai lātou o lo tāpua i mai, ia ma awai mai le tātou tāpua inga i lungo penga so ta inga.